Ni pediang semua bahaya pi loki para jor sa si sen syaki sawayom. Si singi hadin ka jing resign no jong ka cek hasina ka badai ka prime minister jong kari Bangladesh. Baduan patno siapa India. Muhammad Yunus. Baju yang persyak barabor ya ka hasina bad ya hunru bon teliki kes halor kicing syak no. Babon jaj ulong menta kum prime minister basipor jong kari Bangladesh. Haka jingya lang kabala long menin ka janmet kan reu dari uban praus nem arajar arusau apa yang presiden ke Bangladesh kinong yalam naka sengkik samla pule kiri upau keman kinong yalam jong ki organization baper nalor ki he jong ki sipai kila simya ka rai ban IT hau Muhammad Yunus ban form ya ka sorkar basipor kat ba ompala ban penlong ya ka election ban tau ya ka sorkar batmai ha Bangladesh. Muhammad Yunus udai ubreu uba paunam halor ki jingtrai jong uban ya rap ya ki baduk bakardo da ka batau ya ka bang ka balakot ka keramin bang ka baju ailon ya ki baduk bakardo ki bomla ban yolon na ki bang ulayoru ya ka Nobel Peace Prize haus nam arah jaran reu halor ki kam kentiu jong ya ki baduk bakardo hapo kari Bangladesh haba paipat sakari India kabala haban perkat bahamenta hadin bagala duno ya kan nong yalam ka Bangladesh ka bajudon hasenda bat ka sorkar Modi bat ka baju ai jing yada ya kirit paj Hindu ki basyong basa ha Bangladesh haka jing yalang jong baro ki politikar parti menin ka janmit kila ai ka jing kersan ka bapura ya ka sorkar Narendra Modi halor kino kirai haka biadai bat ka Bangladesh haka ba nakaliang unong yalam kaliang persya urahul kan dhiru ula ai ka jing kersan ka bapura ya Modi haka biadai bat ka ne ka jingjia ha Bangladesh kublay pigi para logi para jorte tada do video sembiang haka wai pat ka video kublay sibon kublay si hajar ngo